kiniging kape, akit mo pa itang balas hanggang kita lalam na ng baso. Ay, huwag kayo putang inuman Diba? niya. Oy, Chaya, isa lang ikaw po kayang We The Local Podcasting kaya yung one and only live Kapampangan Podcast. Ako po Kevin Montalvo. Apin po ining podcast episode number 4. Naning kaming coronavirus quarantine adventures. Day 8. Tana po, Kening Luzon on our coronavirus quarantine. We're broadcasting from home live on Facebook. With me today are the members of We The Local, syempre. Alalo po rin ang alawang member ngayon, pero ako may gaganakati kaming very special guest. Kitchen. Ano ka rin yung banda? Ito yung tuturo ko. Asian Labby. Itang Asian Labby yan. Pakilala ko parang kanakong regular kayabe mo muna. Hailing from the far away land of the remote town of Bamban, Tarlac, Celine. Solid! Saka remote ne. Hello guys, Maya Pabeli. Oh, yan, Celine, 45 minutes away. Imigs, kumusta? May pabengi po, kini nga Lord de Sur. Sinawa na akong mag-exercise, manibat ng dinabak. Yan ang karagagawan, guys. And syempre, yung very special guest me for tonight, dakal tampi sabihan kaya Bea, ingke katamong Asian Labby, the lovable, Jericho Arceo. Where are you, my Kissable man? lips. Wow! Maya pa good night po. Kaya katamungan. Thank you for having me. Hi, vlog. Oy, kumusta? Ano mga achievement mo ngayon ng Aldong ngayon? How Ngayon, Sky. Baita, how affected are you by the quarantine? Very much. I think all of us are, well, personally, grabe. More on, basta grabe. Sin grabe. Kumusta yung work? Kumusta yung pag-produce videos, etc. Kami kasi, kami makapag-produce. Bengi-bengi, mga nini na kami eh. Yung nagawan mo yun. Ika. May cancel na ring aliwang invitations na pwede yaring maging other source of income kay tapin. Dahil itang malyaring ini maapektuhan ko rin mentally kasi gang bisa akong sumawap ka rin aliwami ka burden ko. Maparanoid ka rin kasi itang health mo at stake eh. So, gana po itang mental well-being ko. Stable. So, ako makagawa. All right. Okay. But before we go deeper into that, we'd like to remind our viewers that today's podcast is sponsored by Where Kapampangan. Of course, hindi katamong very generous sponsor kong Alan Sampang. Shout out. Baka salamat kang Where Kapampangan. And one more very special sponsor today, Ligo Sardines. All right. Oh, wapin eh. Nakailangan special powers niyan. Idol ka yan. Alright. Ali guys, kaya kami talaga sponsor pero Joke yan. idol ko lamang talaga ngayon yung social media. Check it out your atong social media posts. That's all I'll say about that. All right. Okay. Thank you. So, pag-umpisan tayo, Migs, ating balitang bring. May kasagap kong good news kasi syempre burita mo. Good news mo yung palwalta mo na. Huling sadla rin tao. Ana ninela niya pakikiuin Mr. Tech Guy. Wow. Your choice at a police checkpoint in San Matias, Santo Tomas, Pampanga. So Santo Tomas balo tayo na rin gagawa lang kabaong sikat lang kabaong. No kalokohan ring checkpoint mo huling dininan ding kabaong mismong checkpoint na. Kaya ba't dininan din kay kami mga takutan dininan din choices stay home or stay inside. Okay. So that's a very creative way of telling our kaya kadam kabalin kang situation ngayon ni Kening Pampanga. Stay home everyone, stay safe nung mamintuta mo po kareng orders na ning kareng kakatama local government king barangay LGU bangata po masalese at saka apa flatten tayo tambing in curve na ning coronavirus. Kung abutan tala ako buriking paniking kahit emphasize na nung atinta mong matintang alcohol o kaya hanggang pera pa pang merienda mo abutan tala po rin. Maragulya pong bagay ing South
kening panahon na ini, lalo na from the private sector mo rin. Kasi saup-saup yan, it's not only the government that has to lift themselves but to work, but also in private sector. Kasi medyo matindi na yung mangyari, so kailangan we raise each other up. Speaking of raising each other up, ating nga pong campaign in Holy Family Academy Batch 2006. Yan. Kami po yan. Actually, shout out guys. Shout out ka rin. Familiar. Henrico, Nino pa, Hazel Lizette Panlilio na for the first time nilike ning with the local page huling kanini. Dala salamat ne. Hazel, thank you. Apin din ring mga tako kain potato croquette ne. Wow, potato croquette. Bugs malyari tayong i-post itang kakatamong donation drive. So basan kaya mo itang campaign mi, Holy Family Academy Batch 2006, spearheaded by our physician alumni, is gathering donations for much needed personal protective equipment. So apin rin itang masks, goggles, face shields, gowns, etc. and other needs including food to be donated to the Philippine General Hospital. In about a week, per the request of the Department of Health, Secretary Francisco Duque, PGH will be one of the official COVID-19 referral centers of the National Capital Region. This means that we are expecting a surge of patients. Most of us are well aware that there is currently a shortage in the supply of PPEs. Po, fake news ito. Whatever yes. Other people say, po fake news itang atin tamong shortage of personal protective equipment. Kasi reni mismong doctors tamo, reni mismong frontliners tamo. Magkasakit na lang ilang sasabi frontliners tamo. Yes. So in the supply of PPEs being provided to healthcare workers, especially in public hospitals, our donations will not only benefit the doctors and nurses, but also the other staff of PGH, including guards, utility personnel who will be exposed to COVID-19 patients. So baka taasokan tayo po yung PGH with its preparations. Mag-hope kami that by the end of the month, turn over Milareni on by the end of the month, March 30, 2020. We are also in high hopes to gather more donations to extend help to other public hospitals. Agyang Kenny po, Kening Pampanga. So financial and in-kind donations of any amount would be very much appreciated. For financial donations, you can deposit them through the following channels. Maka-flashes yung screen ne, Bugs. Ayan, atin tama pong yung right ko. Right. Okay. Or ating kami pong BPI, ating kaming BDO, ang POC and GCash. If you can po, please screenshot this and then i-comment ko la rin po kaya kaming live stream. Dakala salamat kay Holy Family Academy. On behalf of PGH, our sincerest gratitude for your help, that in all things God may be glorified. Glorified. Ora et labora. Ora et labora, prayer and work. Alright, dakala salamat kay Holy Family Academy, Batch 2006. Represent. Alright, guys, mamasa ko pang comments. Bayo tayo mag-move on. Masada pang comments. Sige, makapamasa kayo. Celine, makapamasa. Ala ko pa. Wala ka pang comments. Sige, ikaw. Ikaw, Migs, makapamasa ang comments. Bakit masaya naman din kaya mong magpa-shoutout yung friend tamo, Princess Diane Santos. Hi, Ate Celine. Hi, Kuya Kevin. Ayan. Hi, Princess Diane M. Santos. Alalo rin Bruno, pero mighaya ka rin Bruno po rin. Alalo nga ni magkaila. Mag-day off la pa. Okay, Nino pa. Ay, sa tinig comment, alaya pong sound na Jocelyn Del Rosario. Sana po, daramdaman nyo na kami. Palagi ako daramdaman nyo na lang. Kaya po kanya po. Ma'am Jocelyn, pakisikan niya mo po siguro bagya. Hello? Atin pa, Migs. Sige, sir. Go. Ronel Garcia, number 1 fan po ta mabanggit ko lagyo. Proud jay ako sinabi daw ko lagyuan. O yan, kabatch ko rin di Ronel Garcia po di kay Sarmiento Manuel Belangin yan. Po rin igaraga ng kabatch ko. Kasi pa-shoutout po kang Lodi. Ay mig-message niya kana ako. PM ko ano rin ang bank details. Sige, pinandit pare. I-PM ko lang. Okay, but Nino pa? Tara GTA 5 Migs. Anang Maui Gosun. Maui Gosun. Wapin, ay, masanting yung topic yung agkat ng Maui ngayon. Pota, pisan yan tayo. Actually, sige, let's go to it. Total. Let's go. Maui, makiramdam ka kanini.
Sinabi na ng Maui Goson, GTA 5 na. Keraklan po karang kaya katamong viewers ngayon. Well, keraklan kaya katamo. Mamyalong lang video games. And sabihan da na video games right now are the perfect diversion about this that you can do for during this crisis. In fact, atin tamong can you cue it, Bugs? Atin tamong ating yung article in New York Times, Mr. Peter Soderman, who is a features editor at Reason, ating yung opinion piece about this. The title of it is ako balo nung nakakitsunig yung screen pero sabi na it's a perfect time to play video games and you shouldn't feel bad about it. With the subtitle, the longer the coronavirus keeps social life and culture in isolation, the more we'll need frivolity and escapism. O ito, baying sabla, guys, mamiyalo kayong video games. Hindi nung mamiyalo kayong video games yan. PS1 babies. PS1. PS1 babies. Yeah, siguro nga karagulan nito yung Game Boy Color. Wow. Solid. Wow. Saan tayo silin? Saan tayo kasilin? Nanong mga Alben? Itong nino ng PlayStation, detang at Sonic, Mario, ang paitang bomb, natang yung bomba. Bomberman. Bomberman. Wow. Oy ka, Jik, nanong panulungan mo? Ever since, boss, talagang PS2 baby ko PS2 kay more on 2K, the wrestling, kay dito. Yeah, I mean, gamer ko, pero not super gamer, you know what I'm saying? Like, chulibutad. That's super. Mid-tier gaming. Mid-tier gaming. Correct. O, ikaw, Migs. Ay, ako, kapares Jericho. Pemelo ako lang. Here Comes the Pain, SmackDown versus Raw. Brock Lesnar, Wow. And PS2, PS1. Yaw kasi, I'm very passionate about gaming. Actually, nang umpisang ngayong With the Local, may itong itakarang buri ko sanang gawan tamo. Soon, siguro, nung may kapanahon mga yan. Pero, yaw kasi may gumsa ko, Super Nintendo Entertainment System. Street Fighter 2. Wow. Solid. Panahon ng Bonifacio, Panahon ng Bapang Enrile, pare. Kahit Bapang mong Enrile. Super Mario. Kibat PS1, PS2, kibat may Xbox 360 ko, yung PS3, kibat niya ni PS4. May PC ko rin na yung bagya mo kasi fry kitang graphics card ko. Pero anyway, sasabihan na Nini. May dulok yan May dulok yan. Sasabihan na Nini, I don't know if this comes very close with privilege kasi balo ko naman gana makapag video games. Pero sasabihan na Nini, nung mo, you're stuck at home, you're working from home, games are more than just empty time wasters. In periods of pain, boredom, or personal emptiness, video games can serve as a palliative care for both the body and the mind. Yani, I guess niya po ni Jericho Arceo, one uling sikat ya. So, and two, makapalalabi. Very good reason. Very good reason. And three, po balo pero ating yung degree in, degree happen. In pedigree. Pedigree. Ali psychology graduate. Natin ngayari mo. God of War 4, bro, nandun. Alido mo. Education and psychology. Okay, so yan po. Ating po ngayari from De La Salle, bro. Wow. Yeah, but it's just a label, man. So ating naman pong silbitang sabihan ng ining jik-jik na. Do you agree with the statement that video games can serve as care for both body and mind? I mean, nung preference mo kasi, it is a good way of escapism. It is just one way. Again, okay. I agree na it may be available for, I mean, video games can be mobile, ML, or whatever. But also, social media can be a way of escapism. YouTube. Sabi natin kong JP Manalang, shout out on JP. Shout out. Sorry, no video games ka ako can generation me. Usually mahal tutorials, YouTube, and documentaries, minsan anime. So yan, itang sinabi mo, another kind of which can all fall into this.
kitang escapism. Sige, sundo mo itong sabihan mo. Alright, sige. Thank you. Sige, go. Ito, sakto kasi panay akong mag 2K kasi pampalibang and also to be calm and regulated kasi kapag sabi natin Doc Willie Ong for YTFF na kapag yung tao high on emotions siya, tatakot yan and all, makapag-function na itang channeling cortex kaya balo na nung part matdaya. So, ka makapag-function na nanong kailangan. So, nanitang way mapag-calm ka. So, one way can be video games. And wait lang. 2K ko. Okay, so, share ko lang. Lalo nang yun siguro panahon na yun that everyone is a shut-in. So, especially in cities like Angeles na dakal na tao, super dense. Siguro sin dense ng Manila. Pero let's say Manila na. People there are packed and super dense na they're trapped in their apartments with family or without even family na minsan melakwan la ka rin uli down ela makauli. So maral mga scenario. So games can offer that personal type of escapism. Yaku Witcher 3 kasi solid dito yang ang bala mo matatransport po to another world pa siya pipilungan kaya talaga itang pialong ito Totoo ito nila na pa siya adventure ang game at ang bala mo feeling mo choking another dimension. Oh so, my gosh, Bruno Mars. Itang bisita. Hello guys. Oh yan. Napansin ko mo kasi makainip na yung episode so puri ko mo sulit la albendeng viewers na mo. Wapin. Sorry. Big pa kang magkanta pa. Bala ko gyuyu aliw pala. Damn. Ako pwede mag-break. Andiyan bagay. Break the sixth wall. Speaking of Bruno, balo ko melee kay Bruno uling mamyalong yung video games yan. Ano pa pelungan mo yan? Check ko lang rin king gate me, rin kang mag-curfew. 8 o'clock na kasi dapat talanang mamyalong. Sinugurado ko mula ng tao dalan. So, nanong pisa yan tao? Nanong pamyalungan mo nanong video games. Retang forms of escapism. Anyang kapanahunan ko, Maro ang pong Alwareta. Video games pa. Atin PS4 Maro Maro 2K20. Tumbang preso bawal kasi magmaro Itong pining unfortunate medyo eta mo makapamyalong kayong kilwal uling babawal dakata mo syempre nila ko exercise din nga anak na benefit of just to flatten the curve. Feeling ko maliliari mo ini kareng syudad kasi ning kay putang munta ko kareng sulok-sulok mamyalong la parang nga anak ba't kumumisan na niya misan kening daw potang lum ka ketang galang lakandula yan mi pakirot ko deta nga nakachula ketang sulok mi kukumpulan la balak sana ang gagawan dan balak sa pota mag TikTok la makanya o kanyang lawin ko at ilang tali kay ugsedeng makanyan dana magpasila pa alipas siya Alinia yako like magpasila pa apining kay the Jose Rizal's Beyblade trumpo ito trumpo Blade palo keng Kapampangan pasi yan parang balo mo kaya rin na ng COVID mamyalong tamo na makanyan palagi ako dapat kailangan tayong gawin ito kaya rin ng COVID dilatan kayong dalan ay na easy okay so let's get back games kung nangyari ni Jericho kasi tingaping background in educational psychology Jake kamusta pala I missed you I miss you more ating uling yaping background sa psychology how would a person
na ngayon maka-lockdown, alam masyadong contact with the social norms. How would the person cope, lalo na if they're suffering already from mental disadvantages like anxiety, kasi palagi ako atinta mo mapila na viewers sa mga yan itang sasabihin aliman depression pero sabihin na itang minsan homesick la, minsan ating mag-message kaya tamo na you keep me going, makabala mo ating kumbarkada kaya kayo itang mag-comment na. So nano kayang malyari gawan Jik during this time? Thank you for that wonderful question. No? Wow. Ali, syempre, ako personally, intindihan ko na, kasi ako kilaling audience ko, so I am hoping for to strike the balance na intindihan ko na. And alam hindi naman sila mabubusog sa Bible verse. So, itapin, itang practical things that we can do is number one, and it is very hard for me as well. Get up early or the same time every day. Ito, number one, dapat mag-set kang alarm to set your schedule right. Kasi may wala yung ganang structure na ng tao may cancel ngan, maka-cage tamo. So number one, set a time for yourself. Sabi na pinang UNICEF, set a time for yourself. Ika mamili, 8, 9, whatever. Pangadwa, syempre, mag-worry tamo. Tayo shrug off kasi nang kasakit o ka rin may ako na ning pamangan makaregulating nga ganang grocery logistically kamalwal kasi tatakot yung mawa. So set a worry window in your day kasi maging malyari pag may regulating worry mo maging ang worry windshield the whole forever day you're worrying. Wow. Lalo na in mental health ini syempre I personally didn't think na I would go through it early. And I wouldn't expect na ma-encounter ko actually. So, itang worry, kakanana ka productivity, makapag-function well. Because of, fear. So, set a worry window. Yeah, for sure. And especially kareng parents kasi dakal concerns O, nang itapin, set a worry window. Set a time, 30 minutes a day. Diyang 6:30 to 7, mga yan. Kaya magwalo ka mo kayong emotions mo. Let the emotion run wild. Wala mag-vent out ka, sasabihin mo? Wala mo, be yourself, get a moment ito Wow. Kasi may papigagan na kandining guy. Wow. Yeah. May pwedeng i-shrug off kasi mas mas maging solid So, set a time where window lang. And then, intensify yan Wala mag-build up yan nung may papalwal. Makbong ka. Kaya especially katamo, tama kapag function in our own homes. So, it is advised na mag journal ka, na 3 things na you're thankful for every day. Diyang may gising ka mo, makanyan 3 square meals, the privilege we have. Wow. And every day kasi the best cure for anxiety na you're in control of is gratitude. Nice. Kasanteng. Manwala ka man kingapong ginuoli. Gratitude. Totoo ito. Maniwala ka manuali. Ating ka pa rin dapat pasalamatan. Lalo na ngayon, Jik, masakit mako-compound kasi for sure. After the virus, after the quarantine announcement, after the lockdown of Kai, affected la rin businesses. And most importantly, kaya rin daratang business ang mga apektuhan, kaya employees din mga apektuhan. So there have been news of lots of layoffs. Wala obra din tao, wala magsweldo, makanyan. And they don't have the kind of privilege that we have na we can go online every day. Itang sabihin tamo ini makapanood tamo TV, makapag-Netflix tamo, makapag-binge tamo YouTube, dang anak tamo lalam makaisipan uling ito they don't have to think about having to get meals, 3 square meals a day because they have it minsan sobra pa so I think maragulyaping bagyan sabihin yan in this day and age uling syempre mas compounded itong challenge that this virus has, and I think
I hope na as soon as possible mayari. So stay home. Ito mong buring Baka sabihin naman stay home. comment, Kev. Stay home, Oh. stay Okay, safe. Baka na rin Bagay- na mag-comment. Ito, sige, patalastas pa. Comment ka, no? Mamasa ko pa, okay mo? Sige, mamasakay pa. Isen Marcelo, Oh. Kuya Kevs, tuloy yung panata at panalangin. Gawan miyang virtual prayer, vigil, and healing performance. Wow. Ay, Dedicate Wow. niya ka rin frontliners Ay, tamo ang parang Emi pagpasa. Kabalo. Boss, Miko pa yan, sorry. Panalangin. Sige. Ayun, Go, Jake. yung panata at panalangin, perform nining sinukuan Kapampangan. Kapampangan. Raining grupo lang dancers na Kapampangan. So every Malaldo perform de. Since milyari pinining COVID, so elang makapag-perform. So gawin de online ka no. So noon tayo kaya pwedeng Alben Sean. Siguro Wow, sana mag-live lang nung mag-live la share tayo kay page tamo. Bakit Pero nung sabihanan nyo kaya po. Sabihanan mo na kayo mo siya nung noon de palwal banto. Pwede ding lawin yung performance. Mamasa pa, okay mo? Definitely. Sino mag-piano? Go Migs. Atin Okay. mag-piano. I-jik-jik siguro. Okay, Sige. Camille Onya. Masakit din po for people abroad. Like kaya ako pigaganakan kay daddy ko na Pinas. Bisa ako man muli Pinas para kaya beke. Alimalyari given the situation. Kaya mas lalo maka-homesick and maka-frustrate pa nga di mo talaga ing panlapan. Uy, salamat Camille. Yan kabatch kay Camille. So, I think kerakalan ka ring OFWs tamang yan makayan mo rin yung struggle da bisa lang muli Pilipinas o nang Yes. It's safe na lina pa siguro. Wow. Advisable na talaga na you stay where you are and stay safe at home. Pero itapining masakit. Skype and Zoom and Facebook can only take you so far in as far as human connection is concerned. LDR, masakit. So, aliwa pa rin itang personal touch, I guess. Sabihin da. So, ito. I hope. So inline kaya itong pisabintanan din palagi ako importante yapining video games or nano mga aluwang libangan do. Action. Wow. Importante din naman na ating tampakialam kayo malilyari, karing issue, mga yan. Pero every now and then, syempre kailangan tayo magpainawa. Kasi, kung itang perspective mo, pwedeng maging cloudy, uling non-stop kang ma-stress, karing ganang negative. So, video games, TikTok, dancing, whatever, workout, kailangan tayo, lalo nang in-chuta mo bali. Well, itang workout, kailangan kayo ito. Kailangan din mo. Wow, may comment si Princess. Jake and Mix mag-diet na ako. Thank you. Noted. Thank you. Ano pang basa niyo itong comment? Sige, go ahead. Gilmer Bartolome, makanyan po talaga kaya dapat po after nanini maging mas malapit tamo. Kaya alimu king oras at ating malilyari nune Aldo pasalamat tamo. Keep safe sa inyong lahat. Keep safe mo rin kong Gilmer. Alright, so nung Tukyanan kayo ito kasyan, pwede ka nung Alben King, Sinukuan Kapampangan official FB page. Yan. Uy, Ranon. Sinukuan Kapampangan. Yan, okay. Check it out, guys. Bayo sabla po bayo tayo bayo tayo po ilaos. So ilaos tayong kaya katamo discussion buri kaya pasalamatan ng sponsor time for today. Of course, ing Wear Kapampangan, dakala salamat kay Wear Kapampangan for sponsoring our videos. Kong Alan Sampang, ya pong kay Ken kalupan na ng t-shirt ay ni binyene kay kami. Biaso. Doldong yan papagit yan ala nakalong malan na. Alipar, pininita sinunod ko ng episode 2 po may PP. May MP na. May MP na ba? So yan, at sula rin po ka rin ding t-shirts mi. So nung aakit ko kaming yung page mi ratang actually at sula kayang screen yung yan ratang susulog nila ng t-shirts mi. So dakal salamat kayang Wear Kapampangan for always sponsoring us. And of course, pare, contact ko la rin kayang Ligo Sardines. Kanya man? Ada pa yan. Ada kailangan ng aliyala. Ela pa may gift. Tanapis na biyang ganito. Wow, ela pa may gift. Okay. So, dakala salamat pa si Wear Kapampangan. Okay, let's move on. Guys, ating kayong buring pisabihan, kutang, kang jigjig, makanyan.
Kamu. Nung ati Kasi ko kaya din kay reng nanong gawan da reng sabihin na ng less privilege karet. Ding alang anak ba? Reng alang video games sa panyulungan, ding alang data panyulungan. Ay may comment si manalang JP. Kaya naman kaluguran kung anak keng Palawan, uling pababa ka nung signal o alang data. Nung kay mamanukit na ka nung puko, bayabas, ampong mamamuntala laut diet manat. Laut diet malat. Magpapalaot na siguro. Kay mangis dala siguro na. Dengan. Manasan, ano sabihan natin? Aba siya data. Mumuntala laut diet malat. Laut diet malat. Mete ako again. Kentayang kantabalo. Kentayang kantabalo ito. Siguro pwede nakatang enlighten. Wow. Kung JP nung ano nga man ano. Piling ko naglaot lang dagat malat. Okay. Ako na guys. Nagpalaot na. Nagpalaot. Type po yan. Wow. Ay, so naman ne. Reng anak ko. Pwede no. Dati mamanukit kang puno niya. Yung mangga. Tanaman. Mangga. Tanaman yung mangga. Bayabas, santul. Gana ukitan. Pati sa resa. Inukyat mo na. Hanggang naman. Ako man gigil kung mag-swimming ngayon eh. Ako man gigil mag-swimming. Ulis naman. Wala na po akong kalisangan eh. Pero ringi ganda na solution kasi nga rin, Kyle. Medyo anti-lockdown measures le. So, buritang gawan eh. Wow. Ikay wari, after na ning quarantine, ano muna yung pagawa? Ano muna yung gawan pala? Paggawa niya. Gawan mo. Paggawa. Ko. Saan mo nang mong gawan? Ikasilin. Mantun kong pipagsamgip salan magsamgip sa. Diet malat, dagat. Kaya, pamilok ko. Ating kutang Kenny. Ating kutang Kenny, feeling ko kukutang tayangan ni katamungan na maka-lockdown eh. Palagi yung hanggang kapilan yung lockdown na ng Reginald Matic. Hanggang buo. Matic pa siya mila ko atinta ng cure dahil lockdown eh. Basta itong UP study? Nano? Yung UP study, yung kaya na, yung peak na would be April. Ali naman sana kay but June niya mila ko. So, sabihan da yan, uling, by the time that April kicks in, identify ta nila mostly detang PUIs or identify ta nila mostly detang mituran kang virus before the lockdown. So, nung in trend after April magbabaya, buring sabihan, mig-work itang lockdown. Sana po. So, balik ka nung kitang kutang nakapilan ka nung palagi. Nung pinyabi yung study, ikukutang na mo kapilan palagi. Ini ka dapat ingkot ng damo gan. Ito yung gagawan mo kapag dakal pa sentences requirement kang essay. Dagdagan. Oo. Pika ba ka ba, men? Kahit yung taluitang talagang short answer. Ali, kaya na, thesis. Emya balo yung pakibat niya, pihakaba niya. Balang big thesis defense kami mo. Mga sources siya mo. But in case itang professor mo, mag-check kaya mong mabilisan. Akit na makapalya itang kaya ka na. Wow, 10 out of 10. Okay yun. Ating may kibat yung comments. Kitang kutang na. Anang mga yan. Ikong JP pa si Bayo. Mitok nang ining lockdown nung alano ring masya sa buntok. Hehehe. Nanong insight yun rin with the local. Palagi ako nga manuha ng Kong JP is nung alano ratang lulwal, makanyan, kasi mas mabilis siyang ma-flatten itang ako sandang curve. Daring ma-infect. Ito nga manuha na na. So, nung day mas sa buntok pin, ay naman alana lu. Maminto na la. Nung maminto na la. Gusto may wala na rin mas sa buntok. Thanos move nito. Aliwa. I think medyo masakit yarin kasing i-weigh itang statement ita uling eta mo balo nino itangaman walang masya sa buntok na. Minsan napin ren retang bisala lumwal la uling ating pangaliwa makipag-obrala pa kasi alalan choice eh. Tamata. Guys, sabi kong buring first ko Tingnan mo iburing prioritize ka rin ni mag-comment tam. Go. Hello po with the lokal ng Precious Magsino. Pa-shout out po deng ER frontliners ning Jackson Medical Center. Kini pong Kini ke po kentar lang. Idols.
Lumig kayo po. Dakalpong salamat. Pasensya na po. Apin mo yung gagawa mini na shoutout do ko mo. Pero chuke, panay daw kong isipan ding frontliners tamo yan. Opo, thank you po. Dahil po Hexon salamat kaya kayo. tayo ba? Hexon. Hexon. Tarlac, ne? Hexon. Tarlac. Hexon's Medical Center, Tarlac yun. Hexon na. Ako sure. Ay na. May At balik ito, ka. Sige. Sige, go. Kyle Tinlac, gusto ko bababasan. From Kyle Tinlac na namong stand you. Kasi ing lockdown minsan maging anti-purya po ana. Kasi nung awsan talang masya sa buntok retang aldo-aldong mainton pamong manik kong panyaling kanan pati nga po. Ito piningaman man ko. So, Kevin nandin. Wow, it's a double-edged sword, sabi mi mo rin pinapon. It's a very delicate situation. Kanya, alang simpleng pakibat. Eta mo sabing magstay na kayo mo bale. Uling alaga sitwasyon da. Wow. May turan la rin manintunan na on a daily basis masakit wapin. Kung yung virus na pinili, Eta lang kasing privilege deta alalang YouTube, alalang Netflix. And the only way that they can pass time is through work. So, wala lang Witcher 3. And, lalo nang inip na sitwasyon what kind of work? Wala lang Witcher 3. Ilan yung oras wari papilungan ni Witcher 3? Ariyaning lockdown talaga yun. 100 hours siya ba? Solid yun. 100 hours. Plus 20 more hours. Lloyd Barreras, kinipin kaya kami tipang magsabong. Aroy, nangyepo yan. Patay na. Taga-nawa rin ko po, Lloyd Barreras. Yan Eta na sabing may kulang la rin tao ka rin. Yan, masanting magsabong na lang online. Nanto lang up na. Ikwatang ginaw mo kanini online. Eta na magagawa ni. Ay, ni Ed It's time to be creative. Retang may nyambut pwede dalang transfer online. Gcash, video. Gcash. Guys, PayPal. be creative. Nakita na yan. Ay, ni pa, Edsalin Kilantang. Mapabengi po, no? Karin po banta magbabaing bus ning OWA, King San Fernando. Taga San Fernando. Nino taga San Fernando gini. LGU people. Panapaya po. Pagkibatan nyo na mo po kiyang comment. Ikutang ng Edsalin Kilantang nung baluya po na. Wala kayong taga San Fernando. Ala pong taga San Fernando kaya kami Kenny. Sige pa, mamasa ko pang comments. Celine, go. Ay ni, Jason Season magpantay. Sir and ma'am, is tweet ang sinabi ng Kevin. Basta mag-comply lang mo rin tawag kayong pagawa ng government mag-lower in cases ng added victim of virus. Like in South Korea, mag-message yung government bawat a single person na ating cellphone number kung no ka rin cases keng virus. So efficient ito para lang kain Galing ito ng tiketa na. Metong yung source to. Wala mo niyang magbagyo. Tewarit ang NDRRMC. Wow. Tatanggapin yung NTC? Yung NTC at tatanggapin. Papanosa na ka mong gamat. Kana ako mag-text siya kana ako yung balo. Balo na mamangan kang mamangan. Balo na mamangan kang mamangan. Magkutsara ka pa. NDRMCC yata ito, guys. NDRMCC. NDRRMC. National Disaster and Risk Reduction Management Council. Ikong JP kanu, nanya kanu itang kutang, no karla po kanu, manguldas ding OWA King San Fernando. Wow. Pining kutang na. Kotaso pa ni para tayo. Sige. Wow. Tao gobyerno. Ay tapa. Dakala salamat mga santing laring videos mo, sabi ng Mako. Tinulungan na ako ng nanay ko mag-type. Huling siguro meron Kapampangan ni Andy Javier. So Andy, dala salamat. Sana mo best ang Kapampangan ka rin kaya kaming videos. Diba? Ating kaming kay ating Andy Javier. Shout out na ka pa. Ating kaming playlist kay YouTube. Lagyo na Learn Kapampangan with We the Local. So sana album mo lahat ang videos ni ka rin. Dala salamat Andy. Alright. Nino pa, Lloyd Barreras, wato to ita, minsan tin talaga makiramdam, ala na lapak yalam. Ita mo, reta mong tunay tamong kalaban kini in order to flatten the curve. Ating mag-request, Mr. Emil Soriano, malaria pong kanta yung antiko pong sing-sing, sarili yung version, pampagod vibes mo po. Nung buriyo pong mayar,
Game. Continue. Numburi yung pumayari yung yato. Ampong numburi yung mayari pa marano ning podcast. Sige, pagawaya po itaga. Umpisan magic. Viewers. Jiko, one time. Ali, ako ating issue gana. Ating issue kang pamangantang ating Sige. Sige, alikanta. Papatay yata sa sarili ko na. Dali, Ating ko po, ating tamong pane, sabihin nyo ating kumali, Sabihin nyo ating kumali. Okay. Atin ko pong sing-sing, metong yang timpukan, ama na ke iti, kengindong atin ang mali. Apansin niya. Alimi yun? Mana. Kengindong ibatan. Ibatan. Ama na. Panay daw sasabihan, ama na. Alata ng Yung word, ari. ama na. Ama na. Amana. Mali, panay ding mali po pronounce. Panay daw sabihan, ama na. Tutukila kitang rhythm na sa sabede. Pero itong word mismo, maginding mali. Wala. Malati ang trivia. So, nanin sto? Ama na. Sige, pen kanta na. Ama na ke iti. Ama na ke iti. Kengindong ibat. Sa 500 mo po yung voice lesson. So teaser yan mo po ito. Bukas po. Trailer yan eh. Trailer. Dulo. One song 500. More. Ito Sa 500 mo po yung guy. First verse ning kay. Wow. Kahit first. Ay, ating mig cry emoji anya mig kanta bron. So, dala salamat. Nino man ito. Mig cry. Sana attach kay ing heart mo. Sana attach kay ing heart mo. Mag-remind kami mo po lang para tanga bagyo eh. Nga pa-cry ka. Wapin. Don King Mama, keep safe mga bossing. Okay. Tao balibago na. Tropa ng Miguel Don King. Tony Mac. Don King, Tony Mamak. Okay. Mamak. Okay, bayita mo masapang comments balo ko dakalare mag-comments ngani atin tanang 99 viewers ta. Salamat ka rin 99 viewers mo. Guri kayang put naman pa si Bay Jik, kumusta na ka? Are you alive? From the sky? Yes, sir. Just chilling here. So, very good here, man. Ayan. So, nanong Chappy. Ano man tuwan? Kagana ka ng tao. Chappy ko. May sawa ka, Kevin. Ano kanta ko na? Kagana kang tao. Lime. Okay na, guys? Okay na? Okay. Okay. Kumusta nanong ba yung mong gawan kanya? Nanong project? Ngeni, focus ko ketang pamagawang videos and specifically, syempre, in my own way. Bayo na. Kawa, ketang mami ang hope. So, nung ngayon po balo, Jericho, yung ito ka rin most influential video content creators kining Pilipinas. Wow, thank you. Pilipinas na, Pilipinas. International level Wow. eh. No? Second year po kami. Santo Domingo. Wow. Next to with the local, Jericho. Wow. Malapit na nakatamo nga tagal. Malapit na nakatamo nga tagal. Bagyanam. Check pa. It's a personal question. You can find on YouTube. It's ad hominem. Ad hominem. Oh, yan. Numantun ko kung sources of inspiration and hope. Ayan. Palban niya po yung Jericho. Si Map pala, Jik, makanyaning topic apili mo. Dakal malyaring topic right. Aking YouTube niya. Dakal kinds of content. Pero si Map makantay nga apili mo. I mean, tatry ko pa namang magbalik kasi actually may wala ko pinketang flow na nitang pamagawa. Hello. Sir, yes. Opo. Sige. Hindi, kasi ito eh. So, Continue. Go ahead, Roger. Mag-focus ko ngayon more on production talaga and iinin mo yung way ko mag-help eh. And bayo pa may outbreak, may lagnat ko. So, medyo mga paranoid kong bagya. And of course, I'm aware.
Ali, Choka. Ali, joke mo bro. Ika naman. Ha? Panay Joke mo, manaching. sir. Joke mo. Panay manaching eh. Nakamasakit. Nakapanmasakit. Ali, mga paranoid, Pin. Uling. Ali na mo. Mentally na mo. Wow. Ito, Pin, mga paranoid. Gana. Ampo, ng karakal negativity and bad news all at the same time. Ting, siyempre, may papating gana-ganang tao. Kaya, ay pa, bakal, it's crazy, man. So, Ika, baka namin calibrate pag atso ka social media. Baka namin absorb. Hello? Wala, mag-TikTok ka. Itapin, that's a good one. Panayang Kunejik. Wow. Ali, that's true. May walang Kasi, Yeah. that's true kasi you're trying to look for escapism through social media. Kibat karas mo Facebook, you're going manakit ka bad news. News Right. of confirmed deaths, confirmed cases kaning Pilipinas na. So people are flocking to TikTok and other forms of media. Bakit mawala lang kitang sense of reality that Facebook is trying to paint. It's a bleak one. Uling pin, puro numbers, puro may papatay mo rin. Well, I think ali naman mako keng sense of reality kasi just to remove the clouded sanity kasi nakasane kasi masyado ng toxic. It's just overwhelming for a person to calibrate all of that at the same time. And itapin in usual routine tama do makatya. Tamo kayo gawa kayong content. Of course, yan naman kimbali. First time pinining podcast. So everything's affected. And for a person to be ito mabilis 0 to 100. Baka na mag-adjust. Ganang itapin tang circadian rhythm ng ausan ketang rhythm na rin katawan, ma-disrupt yan. So, mag-adapt ka pa. And people are flocking to social media for news, of course, pero at the same time, bantay tang malibang kamo. Banta pag magbalik ka, ka burnout ang feeling na you can absorb things in your own pace. Kumbaga bala mag-reset kang bagya, kitang oras sa ito na. Wow, kasi mo robot crazy. Wow. And I would think it have been going back. We are looking for hopefully itang light at the end of the tunnel na. Right. Kening COVID situation tamo kening Pilipinas, especially pin shout out ka rin kaya katamong OFWs Bisar gumuli oneng sadly ela makauli recently pin natin balita that in Clark de pasasara and even the staff within Clark International Airport, they're calling out for this they're calling out the national government na i-shut down the Nepang operations uling up until the last minute, up until this week mo magpapalubla pa including foreigners and open na pa domestic international flight. Ing balita dalaman kano subject to the 14-day quarantine na itang ilam yabe la paulian dala pa kano. And so that quarantine talapag so, na ito yung aking ramdaman tama yun nakakita mo. So we have to it's kind of worrying, but you have to cope with whatever. All right, Bruno. Alay, Miss Jocelyn Del Rosaring mag-comment kaya ka palagi. Yan ba yung number one niya, top fan. Hello Jikne. Hello Jikne. Aline, hello Bruno. Mag-offline na ako. Palit na ako. Mag-online ko pa. Hello Jikne, Aline, hello Bruno. Nanumano ko pag imbiya ko nung wala ni Jocelyn pala. Balo lagi. Jocelyn pala. Josephine. Solid. Guys, mamasa na kayong comments bago tayo mayari. The best na po ng video lokal. Bakal ko po babalo ka ng video you. Wow.
Ay, thank you Tungkol very much. Ball Rosales Jericho just Arceo. joined. Just joined. Kaya Sayang. rin na kami. Magalas 9 na. Tingnan yung background music ta naman. Shout out kang Ebol. Ang po kang Ayo. Malbear ni Ayo. Yan. Po Ian. Uy, Ian Ron. Makabulon. Po Hello. Jet Uy, Sagun, Ian. our number 1 guy. Wow, Thank you so winner much. yan. Sir Jet. Yan o. Hindi na tayo malan na. John Lloyd Castañeda, alaya po itang babaeng panay makasalamin. Ba, naguli na. Ay mo na May na po internet. Ay mo na panto na wow. ni Gala. Wow. May panto na ni Gala. At yun naman ni Jericho. Busy ako. Sige pa, mamasa ako pa. Wala, panto na. So, ikayo, nanggagawin nyo ngayon ni Sir before the podcast na nung gagawin yung pampa-escapism. Ay, totoo yan eh. Alinan din pisasabihan min Kevin na nilabas na yung Pilangaldo. So, somehow, hopefully, hikatamuan, somehow may kapag-adjust na naging bayang routine na hindi na mamakobalen eh. So, nanunuretang routine tamo na gagawan tamo to keep ourselves busy and useful at the same time. Yala, may Netflix ko mo pati nga po ngayon, sorry. Hindi lumo, Yak, wow. mamangan. Nang kakain. Kasakit makataba. Ako, feel ko na rin feelings na rin tayari. May hapagpadilo na ako apulong aso. Ang pong may hapagpakan na akong apulong aso ngayon ng aldong ngayon. Aglis, sa tingin ko kutang. 7 lamo mo Every yung 2 days. day. Anyan, day 1, 7 lang aso mo. Pitula rin ang papi, lula rin adult. So, apulo. Mani, ako sigurado nung tutula rin aso nga rin eh. Ay, +1 at ipang netong askal. So, 11. Aral mo Ay, pinag-mix. Ikamix na namang gawa mo today. Na, Ako today, something different ko mo. May workout ko. O kasi, Wow. makasama no rin taong sasabi. Makanya ka na yung workout na. That's new? Oh, it's new for me. Pero totoo ito sabihan ng Kevin, mama ko rin. Alam patugot din. Pero inis, pwede yung stress eating na kasi syempre you're worrying eh. One way to also escape is food. It's also a privilege for some people, but it makes you appreciate na. Itapin think at 3 square meals siya. I take this for granted. It's correct. Astuya, kalupan na yung sinabi ng Andy Javier, may mga lessons learned the hard way. Ako, dahil sa quarantine. I hope we will all come out better after this. Wow. Totoo yan, Totoo yan. Kalwal ko tinang abs. Better, Better. Better kaping Why not? For sure, better, yeah. Hey, Shout out kang Andy, taga Mandaluyong niya pa. Hello, wow. Andy. Salamat, Andy. Kumusta ako Ingat kay kayo po, Ken. Anapin kay Aliana, panic buying, kiba't ikayo panic eating mo rin. I think we should take this opportunity. We should take this opportunity to talatsutan bale. Lalo na kaya mo ating internet access. The privileged people na ating internet access. Siguro it's time to learn a new skill. Yako, buri ko makante na by the time that this goes out, ating ko sanang bayong skill. Timo itang mag-balance money kang daliri, mga yan. O kaya itang pwede mo ring photo video editing, mga yan. Itang mga yan. So, siguro, itarare ng buri kong nga balo. So, I hope all of us, after this, we will come out stronger, faster, better, harder. So, Kanye West. Is that And healthier. Humans. And slimmer, guys. Yeah, true. And also, Yako, personally, mas di nang walang time ring. Actually, sa South na ngayon ni Bale, maglinis kami. Uy, nice. Luis, swelo ng mamo. Swelo ng Tito Bong. Wow, Malbe, Senpai Kasu. Wow. Wow. Kazuhiko, how are you? Alben ka, bibinge watch kayo ng dinabaki Senpai Kazu. Oy, nice. Wow. Sana mag-subscribe back kayo. Palitan kayo itang background. Wow, mga subscribe yan. Wow.
poreng bisang mag-vlog ngini. Malay mo, at pininin chance yun habang maka-quarantine mo. Di ba? Totoo yan eh. Kasi mas marakal manal bengini. Tutoy to. Solid marakal manal bengini. Uling alala ng No choice longgawan. le. Mimisip And mag-vlog now's the time. or balak mag-vlog. Now's the time, guys. Push din Kasi ako. sinabi mo, Bruno, alang algorithm ngayon eh. So, anytime mo mag-post ka, There's a new world order, guys. New world order. A whole 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 new world order with you. Ito. Teletubbies na. Tepalwaldan eh. Alright. Bayo tamo magpaalam, any last thoughts, guys? Paalam ta na, Ben. Kataratang Paalam ta na. Teletubbies. Ha? Kadaratang na pang Jocelyn eh. Kadaratang na pang nino? Hanggang ngayon nila yung baka nung sound, Bruno. Hanggang ngayon nila yung baka Sign language ko na yan. Wow. Diyos ko, manibat na din ba? Foto dahil gagan, bro, ah. Sige, mamasa ko pa. Mamasa ko sign language ko. Bayo ka ta magkay kume. Kanta mi pa bunyi etik po sing-sing. Sige na. One time. Itong perfect ating auto-tune, Bruno. Wow. Ali, Itong dapat perfect tutuloy. Ending song tama. Ali, dapat tutuloy. Gusto nga stop kit. Tutuloy neng ninoing pa may pamitong ito. Ayan. Oh. Galo lyrics sa Pasa Guys, kaya may sabot na ako. Kuya Bruno, i-sequence me. Bantay mo mag... sige. muna. Unang, umpisang ka na. Okay. Ako na may... Sige, yaw pa dwa. Kay Bat. Sige. Kaya galo! Kay Kang Kevin. Kay La Cecilin, ha? La Cecilin. Uy, kaya ba? Search mo yung lyrics. Alam mag-search. Ready. Hala mag-search, ha? Hala mag-search. Sige. Diyan yung kung saan. Diyan yung kung saan. Okay. Ting-sing. Metong yang timpukan. Mana keiti. King. Indong ibatan. Tama ba? Ito Keng. Aro Sangkang Keng. Sininop. Sige, next. Tutur tayo mo. Kaban. May walaya. Pwede ka mag-next anytime, ha? Wow. Kebs. May walaya, iti, eko kamalayan. Tugin na. Silin. Go. Next, Silin. Mete ka, Ken. Mete ka pa, Ken. Miguel first! Yari remix eh. Ulitan mo, mana kami yari, Kebs. Mana kami yari. May walaya, Eko iti, eko kamalayan. Second verse na yan. Tapong kaya pa, Silin. Tapong kaya. Wait. Sabi ka pa mo muna. Yakong kumay ka. Sige. Nanya mana kami yari. May walaya, iti, eko kamalayan. Silin. Balo. Second verse. Second. Actually, bakal nang yan, balo ka second verse. Eko kamalayan. Balo kaya, basan kaya na. Ano na? Ating yung cheats, ano? Yung sukal ng loob ko. Kasi sabi kaya yung first ka, yung sukal ng loob ko. Sukal. Alias sukal. Right, yung sukal ng loob ko. Game mo. Bruno, go. Ika. Tinakaping cheats. Yeah. Cheats. Naturals. Cheatscc.com. Umpisa niya first sentence. King sukal ning loob ko. Silin. Go. Sukdol king banwa. Wala mo, tika Japanese. Tita Japanese friend. Miguel. Ganun la mesa. Kako nebing eh. Nikuros kong gamat. Babo ni ngayon. King sing sing kung Bruno. Sorry. Mana? Kalulong puso ko. Go. Jik. Shucks. Kalulong puso. Maniyu. Wait. Puso ko. Maniyu. Balo. Kalulong puso ko.
Mangino Paano mo yan. pwede mo kantang i-murmur itang kangkay, itang fast cars. Ito, yung balo lyrics, pwede mo yung kanta ito. Wow. Na. Kaya wapi pala. Sample bro, sample. Fast cars. Rin tayo pa Sample. itang kanta. Oh, Ay, Mangino. payari kanta? Pinita. Ay, rin. Mangino na. Aliting lyrics Ali, joke mo. Ay, pwede siguro na. Next episode, pwede tayong i-breakdown ng ate ko pong singsing ng namburi ng sabyan. Wow. Wala mo genius. Malalam niya po meaning kaya katamong ating ko pong singsing ya kabuda nursery rhyme o kantang At yung assignment niya, ni Miguel, i-translate in English ka, no? Bawat ka i-translate ng English. Alaya. Alaya. It won't work that way. Lalo na ating ko pong singsing, ating yang form yan, itang basol 2. So 8 syllables siya per line. So nung i-translate may kay English ito medyo magkasakit ka. Ating kong kutang. Dating yang Sorry. Balo ng Kevin yan, dati ang singsing niya. Otreng nan Kapampangan nan Kapampangan balo din kanta kunyari Manny Pacquiao ne. Ot balo de kaya. Kay bat iya ko kay balo tang magigilty ko. Ot mo balo de. Tuturo de ba kanita? Ali. Wow, actually kay karingalwang universities mo kanyan. Kunyari anti mo itang kakilala ta mo ikong Mike, ne? May dinalang assignment kanitang college la magkanta kang kanta na ba't kaya kang motherland. Wow. Pwedeng kang klase damdaman mo ita mga niya. So, dakal ways. Pero sikat yung ating kupong singsing, karingnan Kapampangan as ining kantang baluda na mag-signature Kapampangan. Tutungan. Pero itang tono na, bala mo, ako ay may lobo. Ne? Haliway ta? Actually, aliya unique kaya kata mo. Pati kaya aluang kultura, ali mo kang Pilipinas. Itang tono ngayon. Tayo, bukas siguro, na? Wow. Isabihan tayo yan. Yan kung may gagana ka. Abalo yering. Finally, yung tunay ng kabaldugan ng ating kupong singsing. Saka ikayo at saka ikayo po nung balo itang kabaldugan or nung ating kayong personal meaning aqua kitang kantang ating kupong singsing. Let us know in the comments. Baka sabi nila rin bukas. Alright? Ating may comment. Leonardo Tabor, pa-request po, extend niya po yung live view. Diyan 9:30 mo po, makabitin niya. Buri kanta mo, Bruno Mars. Buri daw magkanta par? Kapanganda ka pala. Salamat Gawa ko na ako sarili kong live stream ganyan. Alas 8 yarin mo. Chula rin yung Teletubbies. Arin tayo 9:30. Tintapang 20 minutes. Sige. Ikayo. Sige. Tama makapaligo mo. Balikan na kayo. Balikan tayo. Kasi mag-fishing pabaliktad. Ali, mag-kay ko pa. Kasi medyo mag-fishing kay ko stream ko. I'll be right back. Mamasata pa. Jik, lemula parang kakatangkay. Mag-comment. Pwede tayong basta. Friends tamo. Ay, tingnan itong shoutout po, Justin David. Tagagwagwa, panayaring Malbewi, the local uling crush nepong silin. Baligtad na. Baligtad? Iksilin ng Mika crush From Lubao. Thanks po. Aluwa ka silin. Alvin na ka, uling crush. Crush kaya ni Justin. From Lubao, thanks po. At kaya balita. Shout out pa. Angela Joy, pa-shoutout po kang Kuya Migs and Kuya Jik. Angela Joy Bernales Malyari. Angela Joy, hello, may pabengi. No koron niya po. Ay ni pa. Awa, ice ay nene. Istuya. Issue ya rin po yung sisig ating ebon ang pongmeyo. Aro. Si Mapalay Kevin nung dindam na yan. Sus. Favorite na yan. Maglipas sa Albas na pong issue yan. Maglakad ka pala kayong clouds na, Jik. Aliwa ka? Natatrandaman. Makapaglakad ka pala kayong cloud. Jik na niyang airlines yan. Uy, Jik.
Jikoy. Medisia. Chika po. Ay ni Lawrence Ibanez Serial. Awa, istorya ni pong Sir Mike, itang amanman mo. Itang may kantayaan niyang college cake Cebuan. Sir Mike Pangilinan nila. Uy, Bapang Mike. So, Bapake pala yung Sir Mike. Shout Shout out po kang Morrissey Hans. Dakal kami Balacenas King Bale. Ito? oh, nice. Hans. Kapangano Sir reta. Chance. Kapangano reta. Ay, Bruns, nagbalik Lubi Jocelyn Del Rosario. Uy, I love you, Bruns. Yan. Uy, the This is reason. your chance, Kuya Bro. My reason. Damdaman niya na kami. Daramdaman na kami, oh. I Shout love you, out Bruns. po from Baguio, Patrick Simeon. Uy, marimlaken ngayon na. Kaya ni Malisangan. Pauna kang gayan, Patrick Simeon. Totoo. Baguio Street, Villatoria, Angeles City. Baguio. Seryoso yan. Kaya tayong Villatoria sa inyo. Seryoso? O, sabi na, Baguio yan. O, Jet Sagon. Ketang, Sukat ng Sukat. 3-port. ng, Sir, ning atin ko pong singsing. Anya, magaliwaya sila. Aru? Sige. Di na tayong panahon yan. Technical lang tayo yung bagyan. technical side Pero- din yun. Wow. Ngayon yung issue mo balong silin. Hanggang ako, guilty balo ko eh. kay tang first, balo kay bitang mumunang kay. Mumunang naus ka rin? Verse? Verse. Wow. 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 Keps, sa ting mantong kaya gani. Oh, ano. Ay ne, ita pong antayo. Oh. Agli. Basang yan. Sige, go, basa na. Higayagit eh. Issue ya rin po ing sisiga ating Ebon Ampong Mayo. Ano? Ako makulit. Issue ita. Issue demo rin Kapampangan ito. Ali po. Tutuyapin yan issue yan. Sisig is a snack. You're supposed to snack on something sour. Yan yun, hindi na may mayo ampong egg, sour, sisig. Baka tayo ang pasag dito. torta niya. Next. Torta neg. Dinakdakan. Sisig man. Sisig Wow. ba? Ali, makanini na mo. Chico! Nung buri, okay mo. Naman bawal na i-enjoy me ing isig ating ebon ampong mayonnaise. Tara na, Naman guys. bawal. Wow. Pero, Guys, tara kaya na. mo niya ako sa sisig. Makanta mo. Kita mo ba? Okay na ako. Buri kang Tropa gawan ko. tang placard. Ay, hindi, tropa ko. Sisig has no mayo. Tropa ko. Anyway. Oh, sagli. Pag sabihan na Shout yung out. bawal. Chico Hoxon, Sir Kev, pa-shout out naman from Oxford. Uy, Oxford, California. ako lang yaking Kalawot. kain dictionary. Oh, Oxford Dictionary. Chico Hoxon, shout out. Grabe, ang Oxford. Oxford mga puntalan ko, kaya ang Nepakwad. Oxford Barbershop. Oxford Barbers. Oy, Ken ko pa urut. Solid. Shout out po from Polak. Parang. Followers. Stay Polak. Polak. Lagyan na si Paolo. Polak. Okay. Pero Koy, I-am- honestly, Oo. aisip ko mo. Sorry. Oo. Buri ka rin itang ating ebon. Oneng, siyempre, itang technicalan. Ito yung issue mo. Oneng, Ali. ako buri ka rin kanan, with or without. It's okay. I'm sorry. Bola tayang yan. Ali-ali tayo. will Ali spill the tayo. beans. Ating pang COVID ko. It will spill the beans. It will finish. Worms and beans will come out. Ali, sabi ko pinandit, it's okay. Intensify and spice it up. I just have to play the devil's advocate. Ali, okay mo pin. I just had Okay to say mo. it. Okay Well, I mo. just have to play Okay the mo. devil's advocate. But, Ali. Ali, to settle this, may ito nga sabi ko. Issue. Mo ausan sisig Kapampangan. Ausan yung sisig go. Mo ausan sisig Kapampangan. Wow. Wow, Sisig ne. disgusting. Kuha may ari. Okay, taka Pero na. kasi, Ne. ali, joke mo. Ali. Ano na, Jik na, no? Ay mo na yung babalikan, Jericho. Jik na, no? Di ba ganun naman sa internet? Pero kasi
banta, more views. Aba? More views. More views. Mas entertaining pag di pa pati. Atinta ng More thumbnail lang po violent. ang topic. Atinta ng Yung- thumbnail lang po ang topic. Okay. Sisig with mayo versus sisig Without. without No. mayo. Sisig. Ali, Pero, pero yung sisig Wow, dapat wow, mas wow. Ali, okay na. Ali. Makanini niya yung title na ng video. Sisig with mayo and egg versus delicious sisig. Lili. Clickbait na. Oh, pa-shoutout Bibili. naman po Kening Apalit. Oh. EM Digrit Nunag. Yan. Ali, Koy, inina mo. hello. Ali Nano. Nanojik. Ali, Koy, ilan mo na? Sige, Ben. Ay, by the way, itang mig pa-shoutout ka na kay Jico Hoxon. Manorod yapin kay Oxford Barber ito. Happy yung manorod ko. Legit. Legit? Legit. Yan talaga. Kaya Salbay ka. Taga-Oxford yan. Salbay. Taga-Oxford yan. Salbay Jico. Balawit ang Atin pang university. Atin pang mig-greet Kenny. Pa-shoutout po, Nika Remolyo. Ay, hinyak Actually, kita. Achune yata na. Chuya kay Fid. Makuta na kayo, tune. Oh, sige, magbabayta na eh. Kasi chune eh. Wapi eh. Oh, Ali, Burigi ini. Pa-shoutout po. Ala naman sinabi na, no? Shoutout mo yung pangalan ko. Sige. Shout. What's out, Darius? Yo, Darius. Ayos, malalang. Hello. Oh. Namin kababawan na yun. Ay, hindi. Dominic De Leon. Antin dyan yun na Si Papa Mig, kahit walang eggs na syrup. Kanya kay pwedeng miras na 30 makanya ning malilyari niyang gake mo 8 or 9. Ay 8, ay 9 na wala. Memory na kayo po. Nangutang mo, Jik. Naning best sisigatak man nyo, recommend nyo ka rin turista. O sige, tanggalan. Open tayo talaga yung beans yan. Yun, Sige, one by one. Muna, sisig with egg. Let's do this. One by one, come on. We have a lot of Let's do time. this. Sige. Okay, let's do this. Umpisa. Muna ni Umpisa Kebs. tayo. Parang ako. Ali. I-define tayo pa yung sisig. For the benefit of the viewers. Hi Nika. Hi, Nika. Ate ko pa lang sa lapong ipaso. Nix, Ang eka pa galing mag-spray na kaya naman, harap Ray. na ning mic na. Eka pa mag-spray kaya harap ning mic na. Medyo makapaligoy eh. Gagawan. Please. Never again. Sorry. Okay, game. Nika. Define sisig. Okay. Let's define sisig na. Kaya in word a sisig, it means to sour On snack. something sour. Sour snack. To snack on something Something sour. To sour on something snack. In definition na po yan, many batya kayang dictionary ng Fray Berganyo. Metong po karetang Spanish missionaries, Aminta Kenny, anyang 1700s, pre-colonial period. Burik sabihan, anyang panahon na ito, 1700s. 1700s, magagamit niya yung term asisig para mangan something sour. So, nung in sisig yung kakanan, no ka rin ko man, sinabi na sisig ya, eya maslam, eya sisig. Sisig. Yung sisig eya babi, pwede yung mangga, pwede yung manibalang, kapaya, kanyan. Anything na dinina na aslam, binabadya kay aslam, bala mo finerment kay aslam, pwede yung sisig nga ka rin eh. In fact, itong original form na ng sisig, balutan mo, itang ausandang itang old form na ng sisig, itang ausandang sisig matwa, man sisling, kabudya mo, babi, may luto kayang aslam. Makantaya kasing tita. Ale? Alright. So, sige, Back to the real question, no kayo pinakamanyaman sisikat ng atikman niya. Napiningkutang mo ito, Jake. Recommendation. Wow. At least I established time grounds na inisisig. To sour the not sour. As non-expert, let's settle this down. Kami po food expert na. Kami po. Nil muna. Umpisa niya. Ako Milas. Miguel.
Alia. Miguel. Umpisa ko na. Ay, pwedeng buri tayo ng Milas, pero sinabi doon napatay yun sabihan. Anak, patay yung buri ko yan. KFC. Muna lang to. KFC sisig chicken. Milas guy ko yan. Sige. Go. Milas guy. Okay, whatever. Milas guy ko kasi para ka na ako. Comment ko. Yung buri ko itang texture. So, patse dadala niya king asbok ko. Makunya iya. But buri kita ngayon makaing mapali. Siguro rin halo buri da mapali. Yak buri kita ngayon makaing mapali. So, kang kay ko, kang darang Milas. But buri ko ting yang sibuyas. Alright, okay. That's all. Silly Nika. Milas ko rin Nyam si talaga yung Milas naman sa isang butan. Actually, ating pupunta lang na rin tao pa siya. Sige. Aling Lusing. Kung makasaray Milas, sumta ko Aling Lusing. Pwede. Tintang plan B na. Tintang plan B. Nang plan B mo, Jik. Nang plan B mo, Jik. Nung makasaray Milas. Inisip ko pa Solid. Kusina de Parilla. Thanks for the info. Wow. Ay. Nakala ni Kabalo ang Kusina de Parilla. Wow. Malapit ako Pewayo ka ako. Shout out Kusina mo de Parilla. Kusina de Parilla. Shout out, sir. Kaya mi kabandi. Kaya tayang lele na ning McDonald's King AU. Ay, Nepo. Quad. Under renovation niya Kaya siping na ning Mamuklat McDonald's na Nepo Quad. Kaya gulot na. Mamuklat na yan. Nino pa? Angeles Mini. Angeles mo. Nino pa? Solid. Atin pangaliwa? Jun. Manyaman? Jun. Ewan pa si Buwan ni Sisigda. Sakto yakan ng kay. Kay, pwede na. Atsunay kayong kay. Nani na? Sisig tier. National yan. National yung franchise. Actually, international yan. At yung Singapore, ang Jerry's? Jerry's Grill. Jerry's Grill. Maglaban niya ito si Signa. Maglaban niya. Sa Kapampangan. It's magaling. Ako personally, recently tikman tayo, kibar video tayo pa. Buri kayong sisig na ng BNB. Manyaya man yung sisig na ng BNB. Itang matwa o itang sisiga kay? Ako kaya, mas buri kitang matwa na. Mas buri kitang matwa. Balang kiniloya datakta na. Itang sisig matwa na. Ano kaning sisig matwa? Sisig matwa, balugbog yang babi, pongaslam. Ne. Happy ning basic form na ito na. Pang question. Pig's ears. Huwag pongaslam. How about sisig puso? Pebukol lang. Sisig puso. The original sisig. Baka na niyo ito? Sisig puso. Puso yung ating aslam, basically. Puso saging na. Puso saging. Okay, paikit tayo. Never get. Basta pinmaslam yan. Favorite dito. Nyaman ito. Master sisig. Ating pang manyaman na sisig, chicken sisig at yung pisalwanan kayo ng Lele AUF. Kaya tang side mo kanyan. Chicken sisig yan. Uy, manyaman yan rin chicken sisig. Chicken sisig. Kaya yan yung menganta mo AFC. AFC. Wow. Manyaman chicken sisig mo. Manyaman. Nokor niya po, bandaing Milas. Uy, ni. Ay, Den Lims. Den Lims, solid yun. Wow. Sige, patikman yung Den Lims. Patikman mo. Iyan mo pin readily available. Iyan mo pin readily available pero nung may shout out Den Lims. It can change a life. Check na ako ng Milas. 174, Barangay Santo Domingo, same hometown. Wow. 174, boss. Purok 1. Okay. Atin niya mo rin pong branching Milas kayang kay. Local, kayang Nepo. O yan, kalagyo tayo pa. Kasi kaya tayo pong gulot na nitang Macdo. O itang BNB. Nung baloy po itang dating sakayan ng Porak. Apit ta. Malapit tayo splash. Bayo kami ras Totobit. Bayo kami ras ketong Totobits. At ko pang metong i-recommenda sisiga manyaman. Ede makain balo din tao. Nung ba't nakikitang lemon bar? Kayang balibago. Friendship? Manyaman balibago. Kitang kayan. Talile Shanghai.
Shanghai. Lagpas ka par. Lagpas ka. Fortune. Fortune. Building ng Ay, Fortune. Fortune. Wow. Building na ni Johnny. Okay. Malapit. Siping. Wow. So, kitang gulot ating bala mo, malating pipag KTV. karaoke ka rin. Wow, KTV. Kaya rin na rin coronavirus mong tataka rin. Alright. Uy, ni, itamurin ka nung malapit. Ay, nga man nini, Ani Ani Beyas. Ilele, Beyas. traffic light, pulong-bulo. Ito. Wow. Kanita kanya lalam tanaman yan eh. Yung sisig na niyan, balang lunch, yung pagluto na yung bungangiles. Hagyo na yung supplyan. Pero biro. Magigisan. Abang taga Manila la rin mamangan eh. Wow. Bro, tingnan yung background. My friends. Ali, itang Ani Beyas actually, paborito de rin turista. De makain burideng at actually tayo sinabi na karang favorite mo na. Pero rin turista paborito de. Napansin ko mo. Wow. Ana Beyas. Nanong pa mag-type mo, Bruno? Haluay ako tayo Yuri. Ay, mo ito Yuri eh. I hope mo. Bro, tututing kang background. Bisa ka again. Bisa kang background eh. Feeling mo, ijikat yung Madagula Pikachu. Ito, Leonardo Taborana. Sige, go read. Sisig papaya. Yan, sige. Sisig labong. Wow. Di ba pa ko gagawa di pa naning labong? Ay. Labong? Oy, tang sisig na ning balanghay. Guriye, bap. Restaurant ta balanghay kaya patikman kaya patinikman. Karenda ka rakap mag-dip-jik eh. Awa, arakap da ka rin eh. Mag-dip ka rin eh. Panira marakap. Karal makarakap kaya ka rin. Amo, atin pa mi comment ita kanung City Gourmet sana keng kay keng magalang. Atin pinsa sa ikong Mike pangilin lang sinabi natin kanung magsisig keng magalang manyaman the best kanung sisig atikman. Yak bal nung magalang pinarayat pero bala mo marayat magalang City Gourmet. Magalang yan. Ala ko. Nung balo guys, just let us know in the comments, Sisig APS Canteen. Holy Angel na. Kaya kamurang Sisig Fresh Options. Sisig Fresh Options. Ay, biyaka pa na ako sisig Fresh Options in there. Sisig 7-Eleven. Wow, ita. Uwi man naman yung sisig 7-Eleven eh. Ako patikman din eh. Nasiyangan. 35 pesos. Seryoso? Joke mo. Mura yung sisig. Ating may comment kaya katamong internal stream. Yak Nika, may pipilit from Morrissey to all. I-hands po pala yung editor mo babantayan ng streaming yan. Joke mo. Utang mo, At silin na ng labong na. na ka. Ito na yung kanan mo. Bamboo shoot. Detang bayong suli na ng kuwayan. Bamboo. Labong. Okay. Labong. Labong po, itang iba't king bamboo tree po, datang bayong tubo or bamboo shoot. Bamboo shoot? Lagman, ni Giovanni. Sabi na mas marakal nasi kay 7-Eleven. Legit, munta ka 7-Eleven. We have 1 minute, guys. Kapag nasi, kay gitna. Okay. No. Dakala salamat. Libutad, gitna. Okay. Libutad. Alright. Willing ka, itikman mo na, Celine. Sigurina. Uncle Time na. Time na. Bye, Nick. Bida kaya pa yung manok ning mini-stop. Marami ka po. In fairness, Nix. Tutoy ta. Manok ning mini-stop. Mini-stop chicken is good. Mini-stop chicken. Yeah. Uncle John's. It's golden. 2-piece chicken. Chili powder. With Coke. Wow. Yeah. Mang Tomas sauce. Okay. Final thoughts, Nix. Maliban kayang... Eta na lang mo motivate lumal din tao, please. Wow. Pero nung may spray kang insecticide kayong kwarto, kailangan mo lumal. Okay. Thank you for doing that now. Game. Okay. Nix, final thoughts? I battled with the flying ipis. Thank you for that final thought. Ali, nung kay Batning kaining lockdown, magsisig tam. Wow, sige. Yan, story yan. Mixi ka.
Ay, thank you so much po kay karangyay-ganaganang Minalben. Dakal pong salamat. Sana abayan nyo kaya pa. Bukas, isabihan mo yung guy. Atin ko pong sing-sing ang pong sisig part 2. Alright. Salamat. Celine, ika? Sisig again. Sing-sing ali sisig. Ingo mo na akong gawan. Sisig. Kaya ring lockdown. Bisa nyo, po. Sisig. Kanya sinabi tamo ko na 40 na lang Malbe. Wala na. Makota na. 3 na lang. Bye-bye. 3 na lang. Wow. Salamat Dikit ulit guys. bukas, guys. Bye-bye. Well, Jik, thank you very much kaya tamang guest mo today. Thank you, Jake. Thank you very much. Asian Labi, Salamat. thank you so Nakatagal much. ko. Thank you very much. Bye-bye guys. Namiya. Cheers. Nami. Cheers. Salamat. Thank you, guys. Love you all. Luwidin Okay. Kapampangan. Thank you, Jake, guys. thank you. Luwid. Salamat. Stay safe, guys. Wow, Thank wow. you, Jake. Ingat. Stay Ingat ko nga po. Bye, guys. Thank you, guys. Means God Huwag sabihan mo pa bless. siya rin na stream. Atutang ini ang ilina, banda kining harap San San Nicolas.